solve ያልተደረገ problem ሁላ እስካሁን አላየሁም. If I have an AI that I can just use as a tool to create an autonomous machine, it's like I'll be like more powerful, you know. Most fit የሚባለው non-technical founder and technical founder ተገናኝተው, there's a lot of chance that this should happen. Give yourself a role to evolve, you know. And evolve ባደረግበት ቦታ እየደረስክ ባለበት point ላይ do what you think is the best thing to do. Three, two, one. ናቲ ኢንቪቴሽን ተቀብለ ስለመጣ በጣም ነው የማመሰግነው። ዩዥዋሊ የማደርገው የነበረው እኔ ስለ ሰዎቹ አወራና ከዛ ወደ ጥያቄ ነበር ምገባው፣ ግን this time በዚህ እንትን I'll let you kind of introduce yourself እና ደግሞ cool things የሰራቸውን highlight experiences ስለሱ ትንሽ ተናገርና ከዛ ወደ ጥያቄዎች እገባለሁ ማለት ነው። ግን thanks for coming. I appreciate you, Kev. I'm ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ እና I'm really fascinated by በዚህ ፖድካስት የሚሰሩ ሰዎች ኮንቴንት በተለይ ቴክ ላይ በጣም እኔም መሞክረው ነገር ነው እና I really appreciate you ስለተሰጠኝ። So to just introduce myself, እኔ ከስሜ ናትናኤል እባላለሁ። born and raised አዲስ አበባ ውስጥ፣ አሁንም አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለሁት። I have an AI startup on build እያደረግን ያለ ነው. I have a team of 3 and my background ranges from engineering passion, engineering, aeronautical engineering ነው ያጠናሁት። መከላከያ ውስጥ ነበርኩኝ and እዛ ነው የተማርኩት። ከዛ ከወጣሁኝ በኋላ I've found multiple companies. Some of them work out, some of them didn't, and my journey አብዛኛውን startup ላይ ነው አብዛኛውን ጊዜ ያጠፋሁት, especially my 20s አብዛኛውን ጊዜን working with startups ወይም ደግሞ ራሴ finding building a startup, and I love the grind. Yeah. I mean, that's I mean, if you ask me introduce yourself, I usually this is how I introduce myself more and more, but with a conversation and things. አውስታ መጀመሪያ ከተስፋዬ ጀምርና ከዛ ይሆነ ወደኋላ ነገር ይሄዳል። ግን ተስፋዬ is like the latest thing you're working on. አሁን almost AI another level ላይ እየሄደ ነው ያለው and I was like what's the idea behind it? ተስፋዬ is like what's the service like ሰርቪሶቹ የሚሰጣቸው እና ደግሞ it's like እንዴት ተመሰረተ? ተስፋዬ ያው ከስሙ ስንጀምር I think it's a bit common ያልሆነ ብዙ ሰው ሊጠራው የማይችል እንደ ስም ልትመርጠው የማይችለው ነገር አድርጎ ብዙ ሰው ሊያስበው ይችላል, because it's like the word has a bigger meaning. እንዴት እንደተጀመረ ብነግርህ more I think ስሙ እንዴት እንደመጣ አንደርስታንድ ለማድረግ ነው ይቀላል። መጀመሪያ የሃካቶኖች አዘጋጅ ነበረ ከዚህ ከፕሪቪየስ የነበረኝ ስታርታፕ ቀጥሎ ብዙ ኮሚዩኒቲ ላይ ትሬኒንጎችን ስፔሲፊክሊ AI እና ሮቦቲክስ ላይ ብዙ ሰዎችን ትሬን እናደርግ ነበረ፣ ሃካቶኖችን አዘጋጅ ነበረ and also prototypeዎችን እናወጣ ነበረ። so እሱን ድጋሚ ያሳደግ ነው እየቀጠለን more ደግሞ ከሞር ሮቦቲክስ ሄቪ ወይም ሃርድዌር ሄቪ ፕሮጀክቶች ላይ ነበረ previously ፎከስ የምናደርገው and በዛ ሃካቶን እያዘጋጀን ከብዙ ጓደኞቼም ጋር ስታርታፕ ውስጥ ፊልም ውስጥ ያሉ ሰዎች ጋር በምናወራበት ጊዜ ታለንት በጣም ሃየር ማድረግ በጣም ከባድ እንደሆነ ስፔሲፊክሊ ቴክ ላይ እዚህ ሎካሊ ያሉ ስታርታፖች ቴክ ላይ ታለንት ሃየር ለማድረግ ምን ያህል እንደሚቸገሩ ስፔሲፊክሊ ደግሞ በሲኒየር እና ኢንተርሚዲየት ሮል ላይ ያሉ ታለንቶችን ሃየር ማድረግ በጣም እንደሚቸገሩ አብዛኞቹን ደግሞ እኛ ከተማሪዎች ጋርም ስለምንሰራ ብዙ ፖቴንሻል ያላቸው ጥሩ አቅም ያላቸው ተማሪዎች ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ በኢንዳባ ወይ በስኮላርሺፕ ወደ ውጭ ይሄዳሉ
ደግሞ ሪሞትሊ ውጭ ላለ ካምፕኒ ነው የሚሰሩት እና ሎካሊ ያለው የስታርታፕ ወይም ደግሞ እንደዚህ ቴክ ላይ አዲስ ነገር ይዘው ለመምጣት የሚሞክሩ ሰዎች ከሌሎቹ ችግሮቻቸውን በላይ ሃየር ማድረግ ላይ እንደሚቸገሩ ዊድድ ሰርቬይ እና ከነበረን ኮንቨርሴሽን እሱን አገኘን። እንደ ታለንቶችንም ደግሞ ሪክሩት የሚያደርጉበት ፕሮሰስ አብዛኛውን ጊዜ ሲቪ ነው ፊልተር የሚያደርጉት። ታለንት ሪክሩትመንት ላይ ያሉትም ፕላትፎርሞች ፕሮቫይድ የሆነ ማስ የሆነ ሪኮሜንዴሽን ነው የሚሰጡት። ትሩ የሆነ ፊልተሪ ሜካኒዝም የላቸውም። አፕላይ ያደረጉትን ሰዎች ፎርዋርድ የማድረግ አይነት እንትን ነው እና ፊልተር በማድረግ በጣም እንደሚቸገሩ እና ታለንት ሪቴን ማድረግ በጣም እንደሚቸግራቸው ሬዝሜዎችን ፊልተር ለማድረግ የዛን ጊዜ ኤአይን መጠቀም ጀመርን። የዛን ጊዜ ነው ስለ ኤጀንቶች በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ የጀመርን መጣን። So how can we use AI? የላርጅ ላንጉጅ ሞዴል ኦርኬስትሬሽን ሌየሩ በጣም የዛን ጊዜ በጣም በፍጥነት እያደገ የመጣበት ታይም ነበረ። ካምፓኒዎች they are shooting protocols left and right እና እኛ we wanted የኛ ፊሎሶፊ የነበረው የዛኔ ኤጀንቲክ ሌየሩ ላይ በጣም ኢንትረስትድ ነበረን እና we believe እዛ ላይ ነው ያለው ኦፖርቹኒቲ ብለን እናስብ ነበረ እና ሌላም ካምፓኒዎች አሉ ሎካሊ እዚህ ላይ የሚሰሩ ኤአይ ላይ የሚሰሩ ስታርታፖች አሉ። quite a few of them በጣም አሪፍ አቅም ያላቸው ካምፓኒዎች እየተፈጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ to be honest እና እነሱም የሚሰሩበት መንገድ ተመሳሳይም መሆን የለበትም because we have to create a community ብለን ከነሱም ጋር እናወራለን። በጣም ቅን የሆኑ ሰዎች ናቸው and so now we were trying to solve filter ማድረጊያ ኤጀንቶችን መስራት ጀመረን። አንድን ሰው ቴክኒካሊ ካስተማረ በኋላ ፕሮጀክቱን ራሱ ለካምፓኒዎቹን ፕላትፎርም ያደረግነው ቨርዥን 1 where like ካምፓኒዎች የራሳቸውን የሚፈልጉትን ፕሮጀክት ክሬት ያደርጋሉ። እንዲሰራ የሚፈልጉትን በዚህ ሳይድ ተማሪዎቹ ይገቡና they actually build the project እና ፕሮጀክቱን በሚሰሩበት ጊዜ እንደ ፈተናም ይሆናል እና ፖርትፎሊዮአቸውንም እዚሁ ላይ አብረው ያዳብራሉ እና ከካምፓኒዎችም ሳይድ የነበረው የሚያስቸግራቸው ችግር የተማሪዎቹ የሚኖራቸው ኖሌጅ አብዛኛው ጊዜ it's more of ስራ ላይ ያለ ነገር አይደለም። so they have to upskill them and uptrain ማድረግ ይኖርባቸዋል። አሉ ደግሞ እንደዚህ ታለንትን ለስፔሲፊክ ለጃብ ማርኬት ደግሞ የሚያቀርቡ ደግሞ ኢንስቲትዩቶች አሉ። በእነሱ መካከል የነበረውም ክፍተት አብዛኞቹ እነዚህ ጆብ ቴይለርድ ሆኖ ደግሞ የሚያቀርቡት አብዛኛውን ጊዜ ለውጭ ካምፓኒዎች ነው የሚያቀርቡባቸው እና there's a talent as much as ብዙ ሰው ቢኖርም software engineering ላይ ግን to get people that get the job done for you as a company ባለ limited time እና resource was a bit harsh to them እና ስለዚህ ካምፓኒዎች የራሳቸውንም ትሬኒንግ ፓይፕላይንን መዘርጋት አለባቸው። at the same time እያሰለጠኑ ይቀጥራሉ፣ ፊልተርም ያደርጋሉ። So all this made possible with AI because normally ማንኛውም ካምፓኒ የራሱን ትሬኒንግ ፓይፕላይን ቢኖረው ቢያስተምር እንደነ ጉግል ሰርቲፋይ ቢያደርግ ሁሉም ደስ ይለዋል። ግን የካፓሲቲ ጉዳይ ነው። so አቅም ይጠይቃል፣ ፎከስ ይጠይቃል። ታለንቶችን ማስተማር ማሰልጠን ከዛ ውስጥ ፊልተር አድርጎ መቅጠር by itself it's an investment እና ብዙ ካምፓኒዎች ደግሞ ለዛ የሚሆን አቅምና ኢንቨስትመንት አሎኬት ማድረግ አይችልም። but AI ያንን ጋፕ ፊል ማድረግ ይችላል ነበር የኛ thesis because the way AI has become writing code, writing document, reason ማድረግ አቅሙ all this is like ታለንትን ማሰልጠን ላይ ያሉ day to day processes ናቸው and at the same time filtering ስታደርግ those are the processes. ስለዚህ that cost is like you can physically team build አድርገ operationally ወደዛ ሰዎችን move ከማድረግ ይልቅ it's really easier to orchestrate all the ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለውን ይሄንን process orchestrate የሚያደርግ agent vertical agent መስራት ይቻላል ብለን ነበር የጀመርነው። so ከዛ ይሄንን አድርገን we talked to like multiple companies አወራናቸው like friends of ours startup ላይ ያሉ so talent ልንሰጣቸው training pipeline create ለማድረግ ምናምን ሞከርን። ከዛ በኋላ we quite a few test የሚያደርጉልንም ሰዎች አገኘን። እኛም we're trying to build the agent
ስታርታፕ ላይ ስትሆን there is a lot of iteration that went on, like ትምህርት ማስተማር የሚባለው ፓርት አለ። ከዛ በኋላ at the same time focus down ማድረግ ነበረብን። ግን the value proposition ለእነዚህ ካምፓኒዎች ልንሰጥ የነበረውና ሶልቭ ማድረግ የነበረው ፕሮብለም was not as just a fragmented part of and the solution አይደለም, because in its eternity of hiring ላይ ነው the whole problem የነበረው። የሆነ fragmented የሆኑት ቦታዎች ላይ የሚሰሩም ኤንቲቲዎችም ነበሩ እና ከነሱም ጋር ፓርትነርሺፕ ፎርም ለማድረግ እየሞከርን እያለ so narrow down ለማድረግ እየሞከርን እያለ then it's like we start noticing how እኛ ራሳችን how we use AI to build the software. እና I mean it was the aha moment የሚባለው moment የዛን ጊዜ ነው ያየነው። እና like most of our code እኛም አንጽፈው AI ነው የሚጽፍልን፣ ሪቪው እናደርገዋለን and test እናደርገዋለን። imagine እኛ it's like our background is not from software ግን technical capacity አለን፣ artificial intelligence እኔ ከዚህ በፊት background ነበረኝ, I understand it. So it's like the level of የሞዴሎቹ capacity እና የorchestration layerዎቹ ደግሞ አቅም ቀን በቀን ስናየው was like okay there is something in the foundational እኛ ሶልቭ ልናደርገው የምንሞክረው problem ላይ there is a major shift እየመጣ ነው, which is talent might not be እኛ perceive ያደረግነው talent might not be in demand for the companies, so the companiዎቹ talent train እና recruit የምታደርጉበት platform ሰርተንላቸዋል የምንላቸው companies are running away from talent and implementing AI and they are actually like problem solve ለማድረግ ወይም ደግሞ ሰው የሚቀጥሩበትን work completely በAI replace ማድረግ ላይ ነው ያሉት. and that trend keep exploding እኛ ከምናስበው በላይ እያደገ እየመጣ ሄደ። ከዛ like በእኛ ሶፍትዌር ፕሮሰስ ዲቨሎፕመንት ፕሮሰስ ውስጥ እኛ ያየናቸው ችግሮች ነበሩ። እኛ ራሳችን ሶፍትዌር ስንሰራ የሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክልን በደንብ አንደርስታንድ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ነው ያደረግነው። we thought like building an app, building a software was just የሆነ app build ታደርጋለህ, you put it to customers, ከዛ በኋላ you get a feedback, ከዛ በኋላ you try to iterate like ይሄም level of understanding የመጣው midway ነው። ግን it's like we always like መጀመሪያ ቶሎ ኮድ ለመጻፍ ነው የምንቸኩለው፣ ቶሎ ፊቸር ቢልድ ለማድረግ ነው የምንቸኩለው ምናምን። so እሱን ፓተርን እኛም ላይ ያየነው እና how we see how it was like holding us back and at the same time lack of clarity እና focus እንዴት ያሳጣን እንደነበረ አሳየን። and ከዛ the more we see our process ራሳችንን እንዴት ነው የምናየው ብለን ስናይ ከመጀመሪያ ሶፍትዌር ስንሰራ ጀምሮ ከአውር ቲም ሚቲንግስ እንደዚህ እናድርግ ብለን ከምንሰራበት ጀምሮ like ቴስት እስከምናደርግ ድረስ ወይ ደግሞ በቤታ ቴስተሮች አሉ ለነሱ ሰተን እስቲ ነገር ሞክሩልን እስከምንላቸው ድረስ ያለው ሳይክል እንዳለ we're just like መሀል ላይ ሰው እየገባ ነው እንጂ AI ነው የሚሰራው። so it's like ሰው መሀል ላይ እየገባ ነው የሚሰራው እንጂ still AI ነው የሚያወራው። ስለዚህ one of አንደኛው የኛ ቲም ሜምበር ሜቢ ብሬንስቶርም ያደርጋል ይህን ነገር እንስራ ምናምን ብሎ ፎርም ያዘጋጃል። ከዛ በኋላ ኦልሬዲ ይህን ፊቸር እንዴት ነው ኢንቴግሬት የምናደርገው ብለን and there was like all of this can just be like one AI ራሱ ቨርቲካል ሊሆን ይችላል ብለን አሰብን። so አሁን ያለው ተስፋ through this process is like we believe to build this competency in terms of building a vertical AI, and we have experimented with a lot of orchestration tools, and I believe in መጀመሪያ building a capacity. As a team we have built a capacity, just like core competence የሆነው is like orchestrating AI to run end-to-end የሆነ vertical የሆነ ኢንዱስትሪ ላይ መግባት ይችላል እና ከሶፍትዌር አሁን እየጀመርን ነው ማለት ነው። so currently the product we're trying to launch it's
ሙሉ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክልን ከአይዲዬሽን ጀምሮ እስከ ሪሊዝ ድረስ ሙሉ አውቶኖመስሊ በጌቶች ተደርገው human gates where the human can actually go and decide go no go የሚለውን decide እየሰጠ ግን is like we're trying to create that factory where like you given in a concept or an idea and it on the other side you generate a software product. So it's not just an app when it's a website when it's like the whole software process of maintaining it ከዛም በኋላ iterating it all that stuff አንድ ሙሉ ሌየር ላይ አስገብተን እሱን ለማውጣት እየሞከርን ነው ማለት ነው. So currently ይሄንን እየሞከርን ነው ነው so we're working with other industry ላይ ያሉ ከፋይናንስ at the same time ማርኬቲንግ ላይ ያሉ ሰዎችን እያየን በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ያለንን ካፓሲቲ ደግሞ ሆሪዞንታሊ ወደ ጎን ሌሎች ፕሮዳክቶችን ለማውጣት እየሞከርን ነውና yeah it's been an interesting right. That's amazing. So you're explaining about like vertical and horizontal. Like is that right? If you could explain a little bit, like I'm guessing vertical ሲሆን I guess it's like is it like a business strategy አይነት ነገር ነው? ይሄ ሁለቱ ልዩነት ምንድን ነው exactly? So basically a vertical integration vertical AI ማለት is like አንድ niche ማለት ነው. So let's say an AI on your test was like a software agency now. So basically your software development life cycle እንዳለ end to end running የሚያደርግ አንድ agent ነው ማለት ነው. So that's አንድ vertical ነው ማለት ነው. So we have other verticals coming like finance like an AI that does the job of a CFO and like everything that a CFO does ወይ finance department የሚባለው የሚያደርገው ነገር እንዳለ that's and vertical like so if you see a company when if you see something a vertical ስትል is like end to end እንደማለት ነው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ከፕሮሰሱ like that whole process automate ማድረግ ማለት ነው. And horizontal ደግሞ ማለት it's let's say like you have a company, your company has their operations, finance, you know HR ምናምን የሚባሉ አሉ. So all those verticals horizontally ደግሞ integrate ይደረጋሉ ማለት ነው. So like the Anthropic and the OpenAI AGI and ወይም እንደዚህ ነገር ሶልቭ ለማድረግ የሚሞክሩት is just like by creating በጣም ብዙ verticalዎችን ወደ አንድ ላይ integrate እያደረጉ ነው. So they create this agentic so እያንዳንዱ request intent to identify ተደርጎ it goes into what's vertical ማለት ነው. So የምታገኘው መልስ ወይም የምታገኘው workflow በዛ ውስጥ ይመጣልሃል ማለት ነው. That's interesting. I was looking into like in OpenClaw አሁን ላይ በጣም ቫይራል ከሆኑት ውስጥ እና የተለያዩ ኤጀንቶችም even ChatGPT ወይም ሲሚላር የሆኑ እንትኖች እንዴት እንደሚሰሩ እና ለስ ያውን እናንተ ያላችሁን አይዲያ ወይም ቨርቲካሊ ለመስራት ከሆነ እነዚህ ኦልሬዲ ቢልድ የተደረጉትን ነው ተጠቀማችሁስ like how do you avoid ይሄ የሆነ እኔ ካምፓኒ ካለኝ there is a lot of data keep ማድረግ የምፈልገው አሁን the biggest problem right now is ChatGPT ላይ የሆነ ነገር ፑሽ ካረክ በተለይ ካምፓኒ ሴንሲቲቭ ዴታ ከሆነ it's like ማድረግ አችል ምክንያቱም with just prompt የሆነ ሰው figure out አድርጎ ሊያወጣው ይችላል just open to public ነገር ሊሆን ይችላል and that's like እሱስ private ሆኖ is it like somewhat local የሆኑ ነገሮች አሉ እንዴት ነው ያንን orchestrate አድርጋችሁ ለመስራት ያሰባችሁት? I mean honestly we're shooting for the world. I mean ገና AI adoption globally በጣም I think it's a very good opening now. እኛ እያሰብን ያለነው I mean definitely locally ነው መሞከር የምንፈልገው locally that's a market that we're not trying to
deny. Again, the goal is like we want to go globally. We want to try globally and vertically, and we want to compete. And within a very small windows, we want to exit basically, like build something that does job really well. Because I want to just push it out to the world, especially the more absorb ሊያደርገው የሚችል ecosystem ያለበት culture ያለበት and adoption rate to like since this is a very like technical የሆነ ነገርም ስለሆነ as like the way we see it is like ይሄንን ነገር already understand ያደረጉት ሰዎች ጋር ነው ይሄንን ፕሮዳክት ይዘን መጀመሪያ ለመሄድ የምንሞክረው። ማርኬት የሚገኘውን ሪጀክሽን እዛ ላይ ብዙ ጊዜያችንን ማጥፋት አንፈልግም in terms of convincing and all that stuff because the window is really tight. I think እዛ ቦታ ላይ ነው ራሳችንን የምናየው አንደኛ። ሁለተኛ when it comes to like the company the privacy data definitely I mean it's basically it's የበፊት ፕሮጀክት የሳስ ሶፍትዌር አዝ ሰርቪስ በነበረበት ጊዜ ያሉ ፖሊሲዎች I think ይሰራሉ። when you do one the vertical ስትሰራ like I mean you do all the requirements for multi-tenancy ላይ ያሉ requirementዎችን data isolation data protection ለነዛ like you do most of compliance ላይ የሚያስፈልጉን ካፓሲቲዎች ሶፍትዌር ላይ ኤምቤድ ማድረግ ግድ ይላል። so but when it comes to like we're not building a chat app. That's not like ChatGPT, but there's a vertical AI. It's not like an assistant, a chat assistant. It's more of a SaaS, software as a service, or you can think of it like agent as a service. There's these like we have a deal with the company, we take their data and we protect it, and also on-premise demo we do on-premise and demo install when it comes when we talk about actually hitting the large language models, definitely we're using APIs we down the line open source model challenge. We want to run our own models and የራሳችንን large language model መጠቀም እንችላለን። I mean the models are like becoming really smart. ስለዚህ any open source model can do the job እዚህ ሴክተር ላይ. So we're not just wrapping on top of LLMs, like we can run our own LLMs as well. ስለዚህ like the data protection side, it's like normal ሌላ software እንደሚሆነው we provide that protection. You've seen OpenClaw? I mean we use OpenClaw እኛ ራሳችን እንጠቀመዋለን። it's like አብዛኛው ኤጀንት ላይ ይሰራ የነበረ ሰው ሊሰራው የሚሞክረውን ነገር ነው ሰርቶ ያመጣው, which is really nice. And because I talk with my friends and እዚህ ቦታ ላይ የሚሰሩ and everybody's like, you know, I was just thinking about this and he just put it out. That's why በደንብ ብላውዝ ያደረገ ያለ. So OpenClaw actually as an engine አንጠቀመው, ለኛ ላይ internal processችን ነው የምንጠቀመው. We have other like more production ready የሆኑ efficient light የሆኑ projects and models that we're using. I mean I can't say them because we're gonna testing them, so we might change our stack. Personally I mean the agent orchestration like definitely like open source የሆኑትን tools እንጠቀመው. I think that the day አሁን ገባ, it's all about speed. Like the cost of creating a code has gone really down and it's becoming more efficient. ስለዚህ we build things on top of what's already been built. Like that I know what focusaችን. So አንበሰኛ ሚኒመም ቫልዩድ ፕሮዳክትን ቶሎ ሰርቶ ቀድሞ የማሳየት ላይ
በጉጉት እንጠብቃለን አይነት ለማየት ሪዛልቱ ሹር የሆነ ወይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን አናውንስ ማድረጋችሁ ስለማይቀር ጊዜ ትራይ አውት። ትንሽ ከባክግራውንድ ወደኋላ ብመለስ something interesting I saw was ሳውዲ አይነት ወይ ዱባይ ኮሌጅ የወሰድከው እሱስ አይስ how is it like አላለ ዱባይ ኮሌጅ ስትወስድ is it like በእንግሊዝኛ ነው how was that like ለማለት ነው? Yeah, I mean, Dubai was really fascinating. ለእኔ የመጀመሪያ ጊዜ ነበረ ከኢትዮጵያ ስወጣ and I wanted a gap year. So በዛው I need to study something ብዬ robotics and AI የሚል ፊልድ አየሁኝ እና honestly it was more of the reason I went to Dubai was more of I needed a gap year ከዛ በፊት ከነበረው project and there was a lot of shifts in the whole industry. Honestly የዛን ጊዜ robotics was something that I was passionately እየተከታተልኩ የነበረው እና በሮቦቲክስም መቀጠል ነበር የምፈልገው so I wanted to see where the world is and በቅርብ ያገኘሁት ቦታ እሱ ነበረ and it was very tech savvy ይሆናል ብዬ ኤክስፔክት ያደረግኩት ቦታ ነበረ ግን it's more of you see tech but most of it is not built there. One thing I have understood is most of it is not built there and it's a very interesting place to see በተለይ ኢቨንቶቻቸው it's like eye-opening. You can actually see actual startups መተው ጃይቴክስ ላይ ነበርኩኝ and I've seen a lot of this ኢቨንቶች በጣም ያዘጋጃሉ ይሳካላቸዋል እና it's like an AI blockchain and I made a lot of ጥሩ contacts as well and Dubai was it's an eye-opening ነገር ነው like okay እንደዚህ መሆን ይቻላል የሚባለው ነገር ያየሁበት ቦታ ነው and ደግሞ ከዓለምም በጣም ምንም እንደማንርቅም የገባኝ ቦታ ነው ባየሁት ነገር እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ካፓሲቲ ከዛ እንደማይርቅ ኖር አይቻለሁ in fact technically speaking maybe we might be in better position we talk hard tech ካወራን ግን it's like a well established የሆነ environment civilization like እንደዛ ሊሆን ይችላል የሚባለውን ቦታ it's like ያየሁበት ቦታ ነው እና the courses I took honestly አሪፍ ናቸው I was expecting በጣም more technically challenge የሚያደርግ ነገር እየጠበቅኩኝ ነበረ ግን it was not that challenging to be honest and the research paper I did autonomous tractor like ከአንድ ፓርትነር ጋር before this Tesla it's like we were trying to build an autonomous tractor startup yeah so we converted that all like a undergraduate research of mine and he was a very prominent በጣም ጎበዝ engineer ነበረ and soon he was interested in hardware robotics like so yeah we have a technical report አለን አሪፍ ቆንጆ technical reports like an autonomous tractors but the thing is like ahun AI fascinates me more because if you solve the problem of intelligence and solve other ማለት it's like human can actually lay low እና like እንደዚህ the whole creation of like machines medicine civilization below everything can be delegated to an intelligent computer software and now the capacity is just it blows me like the work I put in to develop an autonomous machine and if I have an AI that I can just use as a tool to create an autonomous machine it's like I'll be like more powerful
ወይም ደግሞ like the human limitation I have of how many hours I can sit down and think at this problem solve ለማድረግ ወይም ደግሞ how many books that I can just consume in terms of information so I can የሚቀጥለውን ነገር solve ለማድረግ የሚባለውን ነገር is just it kills it for me. That's how I see AI. So like ለዛም ነው like አሁን ወደ AI እና agent ላይ በጣም focus ያደረኩት. It's like down the line definitely I'm going to come back to robotics and or like I don't know where this is going to go, but it's like I believe so it's like anybody በዚህ era ላይ is like especially ወጣት የሆነ ሰው እንዳለ should be like proficient AI ላይ. The best time to like know AI. It's the best time to actually be intellectual. And yeah, so I don't know how the conversation get here. No, that's good. That's good. I'm enjoying it. Yeah, like AI almost down. Like in the like a decade ago or something, the PC personal ሲሆን like one day take over እንዳደረገው yeah, I'm just like it's crazy amount እየሄደ ነው like ሁሉም ጋር like even though software was በጣም የምንጠቀምበት በሌሎቹ እየሄዳለ ነው እንዳልከው ያ just ምን ያህል መስራት እንደምችል እንትን ይላል ይሄ ፕሮዳክቲቪቲም ሆነ ለምሳሌ ኢንጂነር ሆኖ 5 ሰው የሚፈጀውን ሶፍትዌር ለመስራት አንድ ሰው መስራት እንዲችል የተለያዩ ጥቅሞች አሉት ማለት ነውና ኒውሮሊንክ or something ከተገናኘ ስለ AI በፊት ኮሌጅ ውስጥ ምናምን አይነት እና ሜንሽን እንዳደረከው እሱ መሰለኛል ኤክስፒሪየንስ is it like machine learning ነው ወይስ ከዚህ በፊት የኤንቪዲያ ጀትሰን አምባሳደር ነበርኩኝ ኢትዮጵያ ውስጥ back in the days. But back in the days I was really into robotics and የዛን ጊዜ before like the famous paper ከመውጣቱ በፊት all you need is attention 2017 I think የዛን ጊዜ አካባቢ you know የኢሜጅኔት የሚል ውድድር ነበረ computer vision ላይ and NVIDIA was rolling out the Jetson series የመጀመሪያዎቹ ናኖች ያወጣበት ጊዜ ነበርና we did a computer vision problem deep stream የሚባል የNVIDIA እንትን ነበረ we did a computer vision problem የዛን ጊዜ of የመኪና car detection ምናምን ሰርተን ነበረ like የመኪና ታርጋ ዲቴክት ማድረግ ትራፊኮች ምናምን all that stuff. So yeah, I mean የዛን ጊዜ ነበረ like more like AI ለመጀመሪያ ጊዜ ታውቁት with computer vision ነው የኦሎ ሞዴሎችን ፋይን ቲዩን እናደርግ ነበረ so ፋይን ቲዩን አድርገን የኦሎ ሞዴሎችን we deployed them on over NVIDIA edge ላይ edge devices ላይ and yeah that was the first one ከዛ transformers መጡ I experimented a bit on them but you know I did a lot of pre-transformers in about architecture ላይ ምናምን I did ዝም ብዬ ደበር ነበረ ግን post ChatGPT ነው like the whole እንትን የቀየረው you know it's like GPT-5 and GPT it's like they actually the whole transformer architecture that was the most beautiful thing anybody then can create አሁንም ድረስ and it goes well beyond not just like chat which has a whole you know video online text to speech speech to text and it's like intent ወደ action and transformers ማፕ ያደርጋሉ robotics ላይ ምናምን ይጠቀሙባቸዋል so yeah it was really fascinating. So transformers like what are those? Transformers የሚባል architecture አለ for like it's an attention mechanism like sequence and identify የምናደርግበት መንገድ ነው ከዚህ በፊት recurrent neural network LSTMs የሚባሉ እንትኖች ነበሩ you know auto completion ስልካችን ላይ የነበሩ so በፊት before transformers it's just predict the next token predict the next token but you know መሃል like context በሰፋ ቁጥር የበፊቱን የመርሳት behavior አለውና ኮንቴክስቱ
የሚቀጥለውን ወርድ predict የሚያደርግበት accuracy እየቀነሰ ይመጣል ነው transformer is just an architecture that tries to set an attention and where to look የሚቀጥለውን predict ለማድረግ ዝም ብሎ ከኋላ የመጡትን አምስት ሳይሆን it's like has a mechanism of understanding where to look. It's like key value pair የሚባሉ አሉት I mean it's a bit technical to understand ግን in a way it's like it has the capacity to match patterns in a ከሰፊ የሆነ ኮንቴክስት ውስጥ የሚቀጥለውን predict ለማድረግ it has the capacity so it's just an architecture. Okay, that makes sense. I think I feel like that's still like a bottleneck አሁንም right even though ያንን ጋፕ ቢሰፋም still I think ስለ ኦፕን ክላ ያየው በነበረበት ሰዓት ነበረ በዛ ፖድካስት የሰማሁት የነበረው እና አሁንም there is like a limit to it ምክንያቱም የሆነ ነገር መልስ ለመመለስ it's gonna take forever አይነት የሆነ at some point ይረሳዋል የሆነ እሱን ከቨር ማድረግ አይችልም either ዳታ ፕሮሰስ ለማድረግ ምናምን hopefully እሱን ደግሞ triple quadruple ሲያደርጉት ያ በዛው ልክ ዳታ ፕሮሰስ ማድረግ የሚችለው ወይም ሪዛልት ማግኘት የምንችለው የመጨመሩ አይቀርም the whole thing is like very interesting አሁን ላይ በተለይ even እኔም ከጓደኞቼ ጋር ምናምን ስለ AI ዲስከስ እናደርጋለን እና ወደዛ መግባት ለሚፈልጉት አትሊስት አንደርስታንዲንጋቸውን ለመጨመር ወይም ስራቸውን ላይ ሊሆን ይችላል ኦልሬዲ ከሌለ አስገብተው ዩዝ ለማድረግ it's like recommendation ካለ how to approach like ለመማር I mean I have this thing 1 million AI engineers I try to live in that fantasy I mean if የሚባለው ነገር it's like I'm not doing it like for the sake of winning or losing doing it or not doing it it's just like ቢሆን የሚለው ነገር fascinate ያደርገኛል if like an like in Aladdin የሆነ magic and the problem is that if we have 1 million AI engineers we can definitely take over the world like and we have በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ now I mean I'm doing the best I can I don't let it consume me honestly like ብዙ ሰው እንዲማር ወደዚህ እንዲመጣ ምናምን I try to do my best like that's why I'm on online TikTok ምናምን as much as I can ቅድም አላርም የሚጮህ ለዛ ነው like I try to make videos በየቀኑ try to stop myself from whatever I'm doing and just do some video randomly so attention እንዲሰጠው definitely I'm going to work more on that እኔ ሰው እንዲማር እንፈልጋለሁ I have an open source የሆነ Gen AI GitHub repo አለኝ so like I can share it to them whoever wants to learn I don't believe in a resource የለም የሚባል እንትን አላምንም honestly it's like this has been the best time where like a resource ያለበት you know like you have an agent እጅ ላይ ቁጭ ብሏል so ኢትዮጵያ ውስጥም everybody use ChatGPT Gemini ምናምን ይጠቀማሉ so I mean what more resource are you asking more like this is the best time to learn the best time to start building project with minimum resource so it's just the major decision it's like you need to wake up see where the world's going እንደተፈጠረ ምን እንዳለ so understand better than AI so I'm trying to do more videos on it just understand better go እየሞከርኩኝ ነው and also እንደዚህ አንተም እንደዚህ try to push and highly recommend people to consider AI አሁን በጣም golden time ነው the next decade or the next 10 years is going to be really exciting my visualizing ለማድረግ ይከብዳል it's like if we have an intelligent software solving most of the technical problems on the scientist level ያሉ problemዎችን solve ለማስደረግ እየሞከሩ ነው it's like medicine energy transportation and all that stuff and it's like ኢትዮጵያ ላይ ልናይበት የምንችልበት አቅም ቅርብ ይመስለኛል I mean also like try to see ከ3 ዓመት ወይም ከምናምን ዓመት በፊት ነው
የነበረው ይሄ ነገር ከ3 ዓመት በፊት ወይም ከ4 ዓመት በፊት እናንተ እንደዚህ አናወራም ነበር። ይሄ ሁሉ ኢማጂኔሽን የለም ገባ and within this 4-5 years the level of capacity like ሙሉ የሰውን ስራ complete because it's just a new wave and he ደግሞ it has የምንድን ነበር ምን ኢፌክት ነው የሚባለው it's like just it's gonna explode on the next 10 years. Yeah, I say butterfly effect እንላለን now no. Yep, exactly. Yeah, I know what you mean. Is it አሁን ላይ maybe ካለ ኤክስፒሪየንሶች እንደዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሶልቭ የተደረጉ ነገሮች ኤግዛምፕል አሁን የምታስታውሳቸው ካሉ እንደዚህ ያ የተጠቅመው ሪል ወርልድ ፕሮብለም ሶልቭ ያደረጉት እነሱ? Yeah, I mean there's one addis AI የሚባል አለ. You should check it out. It's an assistant as well. There is hasab AI የሚባል አለ. It does transcription as well. Transcription እንሰራው or transcription እንሰራው በአፍ የምታወራውን ወደ ቴክስት ይቀይርልሃል። I have seen Dala የሚባል አለ. It's an app builder. Also I have seen this አንድ ደግሞ የፋይናንስ ላይ ህግ ላይ የሚሰራ አይቻለሁ። የህግ አማካሪ application and also like archivex or something like that የሚባል አለ research assistant for my information my knowledge እነዚህ ነው ያሉት that I can I'm sure ሌሎችም ብዙ ፕሮጀክቶች የሰሩ ልጆች ይኖራሉ but this is I mean it's we're catching I really do believe ገና ትንሽ ነው በጣም ብዙ ሰው ወደዚህ መምጣት አለበት ስባለሁ compared to the population we have ያለው ተማሪ ብዛት ምናምን I really hope በጣም a lot of products can come up and forefront መሆን የሚችሉ ታለንቶችም እንዳሉ አምናለሁ። Yeah, እነዚህ these are things that I can mention. Okay, that's good. እንደዚህ የምታውቀው አለ አሁን ብዙ ጊዜ ኢዘር ላይክ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል አንዱ እኔም ኦንላይን ላይ ያው ሰርች ሳረግ ብዙ ጊዜ ዲፊካልት የሚሆነው እነዚህ ነገሮች ኤግዚስት መሆናቸውን ለማወቅ ላይክ ዩዥዋሊ በውጭ ሀገራት ውስጥ ቴዝ ላይክ ሀብ እንደዚህ ኢንፎርሜሽኖች የምታገኘው ለምሳሌ ጊትሀብ ላይ ሰርች ብታደርግ የሆነ ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ የሆነ አዲስ ኢንትረስቲንግ ነገር ሲወጣ ቶሎ ፐብሊሽ ተደርገው አለ ብዙ ሰዎች አዌር የሚሆኑበት እና እዚህ እንደዚህ ነገሮች አንተ ወይም የምትጠቀማቸው ወይም የምታውቃቸው? ሎካሊ ነው ወይስ ኢን ጀነራል? ኢትዮጵያን ቤዝድ ያደረገ ፕሮባብሊ ላይክ አዲስ አበባ ውስጥ ምክንያቱም የውጭዎችን ለመፈለግ በጣም ቀላል። Yeah, bro, maybe you can do it, man. I don't know. Yeah, maybe you can do it because ይሄንን እኔም በከዚህ በፊት አስቤው ነበር. You know, when you as a startup launch ስታደርግ ምናምን ኢትዮጵያ ውስጥ you don't have a platform that can the product hunt ወይ ምናምን የለም እዚህ or like ሸጋ does it ግን ሸጋ in general like it's more the whole ecosystem like it's a business ecosystem economics startup ምናምን section አላቸው ግን definitely startup ላይ focus ያደረገ maybe I highly vouch for you if you try that would be nice because because you're doing the podcast you're meeting all these people then this can be something. I mean LinkedIn line አብዛኛው ሰው post የሚያደርገው or Twitter X ላይ so in a hub I'm not sure. Okay, yeah, hopefully እዚህ የሚሰሙ ካሉ like more አሁን ለእኔ ችግር ምንድን ነው like totally in a different country ስለሆንኩኝ ቶሎ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት it's not like impossible አይደለም ግን much harder like already immersed የሆነ ሰው ካለ we can like collaborate and they can reach out to me እዚያም ከሆነ like አንተ ጋርም reach out ካረጉ we can start something and at least to make something useful awesome. That's yeah like 100%. ሌላው ስለ ኮሌጅ ትንሽ አውርተናል ከዛ ወደ one of the things you did was like እውቀት ኢትዮጵያ እሱስ ምንድን ነው?
የእውቀት ፎር ኢትዮጵያ ደግሞ መጀመሪያ የነገርኩህ ኢለርኒንግ ነበረ። ሚን የዛን ጊዜ ኢንተርኔት ፔኔትሬሽኑ በጣም ትንሽ ነበረ። ዲጂታይዜሽን አሁን one thing about startups is like timing is በጣም one thing I've learned is like ሲባል ትሰማለህ ግን when you actually experience it no it's like oh my god it's right የምትለው because it's like you have to be really ambitious and just crazy እኔ እንደዛ ብዬ ነው የማስበው like I can do it against all odds የሚል አይነት attitude ያስፈልጋል and at the same time ደግሞ we need to balance timing yeah I mean የዛን ጊዜ e-learning was አሁንም I think e-learning is not a thing I mean the way I see it maybe ብዙ ሰዎች ሊጠቀሙ ይችላሉ but I mean e-learning platformዎችም አሉ ግን I think አሁን ያለው future ራሱ like agentic learning ነው የሚኖረው because I think what else like የት ትማራለህ ከAI በላይ like የት ትማራለህ የዛኔ it was more record እያደረግን ቪዲዮዎችን ቱቶሪያሎችን ለማውጣት and all that stuff እንደዛ ነበረ and digital payment and all that stuff I think አሁን ኢትዮጵያ በጣም አሪፍ እየሆነች ነው ስታርታፕ ቀስ በቀስ ኢንፍራስትራክቸሮቹ ደፍተን ራይት እየተሟሉ ነው still it's harder than most places to be honest ግን በፊትም አሁንም ላለ እዚህ ሲን ውስጥ I think አሁን ያለውን fertile ground አለማድነቅ አይቻልም but it's really it has moved to a place where it's easier now to start up business ለማድረግ and yeah የዛኔ እውቀት for Ethiopia that was the whole thing ያቆም ነው ስለ ዴታ ሴንተሮች እያወራን ነበር እና I'll let you keep explaining. I think I was saying accessibility for data center ነው ሁለተኛው ችግር የሚሆነው maybe decentralized እንትን ለማለት የማያውቁት ሰዎች ካሉ እሱን ትንሽ ኤክስፕሌን ብታደርግና ከዛ እሱ ላይ ጥያቄ ስላለኝ ነው። Okay, I mean centralization in a sense you have edge devices አሉ computer ላይ which is your phone your laptop ምናምን ከዛ በኋላ ደግሞ you have a heavy computing የሚያደርጉት ደግሞ like GPUዎች አሉ usually they're far away behind the network so you send your request እና ከዛ central ቦታ ላይ ነው information process ተደርጎ ትልልቅ large language modelዎች intelligence and access የምታደርገው it's embedded in form of large language models የሆኑ ሰርቨሮች ላይ የተቀመጠው እና so access them የሆነ edge devices አሉ እነዚህ edge devices through the internet information ይልካሉ ያ ተመልሶ ይመጣልሃል that's centralized ሲሆን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ that same form of intelligence computer ላይ ወይም edge ላይ ሲሆን እና it's like out of disconnect from the network ሆነ if you can work in that sense that would be the more of decentralized so እኔ የምፈልገው ፓርት እና እንዲሆን ማየት የምፈልገው intelligence to that level distributed ሲሆን ማየት ፈልጋለሁ and I think ማየት ፈልጋለሁ ሳይሆን that's the way to go ብዬ ነው ማስበው especially for like for Africa ይመስለኛል ይሄ ማለት ምንድነው local machine ላይ you need to have access to some form of intelligence centralized የሆነ ቦታ ላይ ተቀምጧል so better የሆነ intelligence ስትፈልግ ወደዛ ትሄዳለህ make sense to me if I see a word versus like ሁሉም ነገር አንድ centralized ቦታ ላይ ሆኖ maybe your edge device is just a mic or a መነጽር so you don't have access you don't own that intelligence so that's centralized way of seeing it ኮምፒውተር ላይ ስትመጣ ላይክ እንደዛ ነው ላይክ ያንዳንዱ ሰው ኮምፒውተር ውስጥ I think there was this device አሁን በቅርብ እየሰሩ ያሉበት that is like a GPU like እጅ ላይ access ማድረግ የምትችለው you can run any open source large language models and I believe ወደፊት እንደዛ አይነት ዲቫይሶች እየመጡ ይሄዳሉ because if you think about it
ኮምፒውት በጣም እያነሰ ነው የሚመጣው። ትልልቁ ኮምፒውት ላይክ ኤጂአይን ሶልቭ ለማድረግ ምናምን ነው የሚጠቀሙት። በት they control what goes out ትሬን ተደርጎ የሚወጣው ምንድን ነው የሚባለው they control it because at the end of the day open source የሆነ ሞዴል ማለት versus closed source የሆኑ ሞዴሎች አንድ አይነት ሊሆኑ አይችሉም። so whoever has a centralized capacity of a ትልቅ compute የተሻለ ሞዴል ጀነሬት ያደርጋል or የተሻለ representation of knowledge ይኖራል in terms of some metrics than open source ከሚወጡት so that would be a fair የሆነ competition ይሆናል ብዬ አስባለሁ versus you have all the compute and the inference at the same time dependent on the central entity. I think yeah that would be like it's a deeper problem I guess. Yeah, so የኔ የአክሲየል ፐርስፔክቲቭ እንትን ላይ በተለይ አሁን ለሴይ ቢግ ኮርፖሬት የሆኑ ካምፓኒዎች ቻትጂፒቲን ኦፕን ያለውም ወይም አንትሮፒክ የሆነ ኢንፑት ስናደርግ ፎር ሹር ይወስዱና ነው አብዛኛውን ዴታ ወይም እያንዳንዱ ሰርች ያደረግነውን ወይም የምንፈልገውን ነገር እና እሱን ዲሴንትራላይዝ ማድረጉ ጀስት ያንን የሰውንም ዴታ ፕሮቴክት ለማድረግ ፎር ሹር ይጠቅማል። ግን ዴዝ ላይክ ትንሽ አርቲክሎች ምናምን ሳነብ ሪሌትድ ቱ ለሴይ አሁን ብርን ዲሴንትራላይዝ ለማድረግ እነ ክሪፕቶ ብሎክቼን የተለያዩ ነገሮች ሲጠቀሙ kind of does that ወይም ለሴይ ዳርክኔት የምንለው ዩዚንግ ቶረንት እንትኖችን ዴታ ዳውንሎድ ለማድረግ ግን there's just bottleneck ምንድን ነው ያንን ዲሴንትራላይዝ አድርጎ ሴፍ በምናደርግበት ጊዜ አክሰሲቢሊቲም እየቀነሰ ነው የሚሄደው ወይም ያንን ነገር ራን ለማድረግ የሚፈልገውም ታይም እንትን እያለ ይመጣል እና ሰማት የተወሰኑት ሶልቭ ተደርጓል። ግን ሴም ቲንግ ዊዝ ዘ ፕሮብለም ዊዝ አሁን ሳይ ቢትኮይን በጣም ሊሚትድ ነው እና በ2030 እስከ 35 መሰለኝ ያሉት ማይን ተደርጎ ያልቅና ከዛ ዓለም አቀፋዊ መሆን አይችልም ሊሚትድ ይሆናል ማለት ነው። አንለስ የሆነ ቤተር ቴክኖሎጂ ምናምን እስካላመጣን ድረስ አሁን ላይ ባለው አይ ቲንክ it would be በጣም ዲፊካልት ግን we can head that direction እና አትሊስት ሲምፕል ለሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ኤዱኬሽን ሪሰርች ዴይ ቱ ዴይ እንትናችንን ሊያቀላጥፉ የሚችሉ ነገሮች ሴንትራላይዝድ የሆነው it goes like a long way. የኢንፎርሜሽን ከረንሲ የተለያዩ ነገሮችን ዲሴንትራላይዝ ለማድረግ ቴክኖሎጂ is not there yet. ሪሶርስ ፓወሩ ጀስት ገቨርንመንት ራሱ they want to track ምን እንደሚካሄድ እነሱን ነገሮች እንደ እንቅፋት ስለሚሆኑ just like አሁን እንደ ዲቨሎፒንግ ላሉት ካንትሪዎች ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ካየን ኢትዮጵያን ከወሰድን I was saying is it I guess we still have to catch up መጀመሪያ centralized የሆነውን at the same time. I mean centralized build ለማድረግ it takes manufacturing very advanced manufacturing ይፈልጋል. Because at the end of the day if you can't control the manufacturing they make sure you're catching up. Frontier ለመሆን infrastructure ወይ centralized በኢትዮጵያ context centralized compute I don't know because you need to have the capacity to manufacture like bleeding edge like technology. It's not even ዓለም በደንብ የምታውቀው ወይም ብዙ distributed የሆነ ቴክ አይመስለኝም. So unless you're trying to buy. So when you're trying to buy them more, you're always competing against cultural centralized units, huge companies. They're actually computing for it already. They have booked all the orders. So who are you to compete in that market? Is that supply chain? So I think the way to go for Ethiopia is decentralized. Then at least you need the centralized capacity. Centralized capacity ሲያስፈልግ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው?
you need a very high talent, በጣም top tier ታለንቶች ያስፈልገዋል። ገባ? Like DeepSeek, which is really fascinating. Yeah, the technical capacity እንደዛ መሆን አለበት። I don't think we're underutilizing universities ብዬ ነው የማስበው። So like top የሚባል talent እዚህ እንዴት ነው የሚቀረው? We have to retain that. We need to start working on people, as much as AI ላይም እንደምትሰራው institutions, resources ምናምን ብለህ you're neglecting out like human resource የሚባለው, which is like በእኔ እይታ almost like takes about 65% of the equation, because humans like በጣም fascinating ነገር ማሰብ ይችላሉ፣ ማጥጠር ይችላሉ፣ መስራት ይችላሉ። ገባ? So you need to have that top tier talent, and you need to know how to like retain them here, so that you can compensate the lack you have when it comes to building compute and owning compute. That's how the DeepSeek model happened ያደረገው እንደዛ ነው። Top tier talent, limited resource, they came up with the most ነበሩ የሚነብልኝ ሆነ ፋክተር ነበራቸው፣ ግን they didn't have a compute. ገባ አባባሌ? And they actually demonstrated that it can be done. So I think ሶስቱን compensate ለማድረግ if we go on the like all age የሚባለው direction, and at the same time ደግሞ ያንን መሬት ላይ ሊያወርድ የሚችል top tier የሆነ talent, if you have those two, I think we can compete in that race of AGI. Because at the end of the day, ሁላችንም are racing towards it, specifically tech ላይ ያሉ ሰዎች. And the way I see in AGI is, human level የሆነ intelligence. That's the bare minimum definition you have. But human level የሆነ intelligence የምንለው to do a human task. በቃ ስራ ብለን አሁን አንድ በጣም ያየሁት ፖድካስት ላይ ተመቸኝ የሆነ ሰው እያሉ we're not defined እንደ ሰው ስንመጣ ለመስራት አይደለም የመጣ ነው። ገብቶሃል አባባል? That's how he defined it in a way. It's like in the civilization and the community and like survive ለማድረግ ነው። survive and define የምናደርግበት መንገድ workforce that is controlled by the super intelligence. AGI, Taiwan's community, like that actually is, it's not only about የሆነ የሰውን ስራ መውሰድ ሳይሆን it actually runs on a humanoid robot. ስለዚህ ማረስ ይችላል. It actually does all those things. ገባ? So if you have that capacity, then we can use those ማለት ነው. Like that's where we're racing towards. ቤዚክ የሚባሉትን ግን አንጨነቅ ሞር ላይክ ይህንን በጣም ብሬናችን በጣም ፓወርፉል የሆነ ላይክ አናዘር ሌቭል እንድንጠቀመው ስለሚያደርገን ያስገናኝ በጣም ኤክሳይቲንግ ታይም። በዛም ልክ ደግሞ ሂስትሪም እንደሚያሳየን ኮቢሮ ይባል ይሄ ጌት ይፈጥሩና አሁን ለምሳሌ የተለያዩ ሀገራቶች በጣም ታፕ ለስቴ 1% የምንላቸውን ጌት ሰሩና ያላቸውን ኢንፎርሜሽን አንተ አክሰስ ማድረግ አትችልም። ላይክ ኖርማል ሰው ማድረግ አይችልም። ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚፈጠሩትን ቴክኖሎጂ ነገሮች ተጠቅመው ሌሎችን መጨቆን እንደዛም ይጠቀሙበታል። በድጋሚ እንደምናየው ማለት ነው። ሞስትሊ ፎር ፕሮፊት የተለያዩ ነገሮች ግን ኢዘር ዌይ ኤክሳይቲንግ ፊውቸር ነው የሚመስለው። እና we shall see ነው ብለው በእኛ ታይም ኢንኩቤተር ውስጥ አምና ሹር የትኛው ሮል ውስጥ እንደተጫወትክና what was it like ጃክ ዶርሲ መጥቶ ቪዚት አድርጓቸው ነበረ which was interesting የሆነ እንትን ላይ ትንሽ ቆይቷል ግን ሳየው ይሆናል አይደለ ምን ያህል ፖሲብል ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚለውን የሚያሳይ ነበር እና what was your role in Blue Moon እና ሳይክ ምንድን ነበረ ፓርቲሲፔት ያደረገው? That's what
actually learned the whole entrepreneur startup የሚባለው idea እና concept እዛ ነው እኔም የተማርኩት. So it has a very good but the community there was really nice. I've learned about community. I've learned a lot, honestly. I've learned how the world እንዴት እንደሚሰራ የገባኝ ቦታ ነው. So I try to help with my knowledge in tech. እዛ የሚመጡ ስታርታፖችን I'll give tech support more everything. So in a way, it was a very good experience, Lenny. Honestly, የተዋወቅኳቸውም ሰዎች እዛም የተማርኩት እኔ about business, about a community, tech, startup ያንን ሲን ቆንጆ በሆነ መንገድ አይቼዋለሁ እዛ. I got inspired. They have a lot of events ነበሯቸው. I get to meet a lot of people. I built my network. So እንደዚህ አይነት places, it's when we talk about like talent, isn't it? This is like that's where we need them. Talent shouldn't be on ሁልጊዜ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወይም ሃይ ስኩል ውስጥ ብቻ መሆን የለበትም. We need to have communities that work, and specifically ደግሞ connecting this tech talent to like solutions ምናምን. ቴክ ላይ ብቻ ሆነ ቴክኒካል ብቻ ሰው ሆነ running a startup ወይም ደግሞ it's a bit tough. Like you need to understand, you need to wear a lot of hats. Entrepreneurs, especially if you consider yourself a startup, ብዙ ሀቶች መልበስ አለብህ. I mean, the technical challenge is not as much the problem, honestly, figuring out everything, how everything connects is. And not one design botaዎች, they help you connect dots. That's how I see them. And if you don't have a technical founder, you get to meet technical founder. If you have the more technically honest, so that does not have the skills to go out and run businesses, or they don't have the capacity to do that, then on that side, you'll be controlling that. So it's a very good place for like people to actually learn. And that was my experience. And now in Enroll, it's company tech light. It's like I give them vision, what's possible, what can't be possible, based on my experience, of course. And I wanted to do like a research there, R&D. I'm very pro R&D, and R&D as a business represent was my thinking when he was like this. Back then, like any master level training, so I wanted to be that space where I can teach robotics, AI, blockchain, and as emerging tech. So I give sessions now. I also had to experience a lot of sessions coaching with professionals. So experience. As R&D, research and development. So, yeah, research and development. Okay. Yeah, sounds like it's like exciting at the same time. እንደዚህ ብዙ የተለመደም ስላልነበረ I don't know አሁን ላይ ምን ያህል እንትን እያሉ እንደሆነ የሆነ ሰዓት ላይ እዚህ ላይን ኦፍ ዴን እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችም እያቀረቡ ነበረ እና ግን ስቲል እየሰሩ ከሆነ I'm not sure maybe እኔም ስላልሰማ ይሆናል ግን ኢንትረስቲንግ ነገሮችን እንትን እያሉ ነበር. by the way እዛው ኢንቫይሮንመንት ላይ ያለ I don't know was there ለምሳሌ በተለይ ሶፍትዌር ላይ እንትን በጣም የተወሰኑ ዩስፉል የሚባሉ የኢትዮጵያ አፖች ነው ያሉት እና ግን there seems to be የሆነ ስፔስ ለሱ ብዙ መስራት እንችላቸው I guess አሁን ላይ በጣም ከበፊቱ ይሻላል. አሁን ራይድ አለ ቴሌብር አለ እነዚህ ፈንክሽናል የሆኑ አፖች ማለት ነው ግን እንዳሰብኩት ወይም ጠብቄ እንደነበረው በጣም በብዙ ይሰራሉ ብዬ ነበር የገመቱት ግን የለም እና ሜቢ ኖቲስ ያደረከው ነገር ካለ ዋትስ ላይክ ቦትልኔክ ወይም እንደዚህ አፖች ምናምን በብዛት የሌሉበት ምክንያት? አንዳንድ የሆነ ቦታ ላይ keynote what I was thinking በጣም generations has to have የሆነ ናሬቲቭ ያስፈልጋቸዋል
That's how you can just give them. It's not like you need a culture. Like culture, you need a culture where people actually go out and build applications. That's part of your identity. But social class ውስጥ የሆነ ቦታ አለ. Like that's it needs a narrative. It needs a story that you have to tell to mobilize እንደዛ አይነት ሰዎች to claim to be that person, you know? ሰው አለ፣ ዩኒቨርሲቲው አለ፣ ከዛ በኋላ ተማሪዎቹም አሉ, and everybody's here. But computerም አለ, like already computer ያለው ሰው አለ በጣም ብዙ. But you don't have people telling or vouching for that. Like companies do that. ወይም ደግሞ like interest ያላቸው ይሄ አይደንቲቲ እንዲፈጠር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ. They call them ecosystem players or whatever. Identity in society is, I don't think it's a project. ወይም ደግሞ when it needs a movement, it needs a brand. ገባ? So just because you have the money doesn't mean you'll create the culture. ገባ? Reject ያደርጋል society cultural shift. And it's like you're competing for a young individual to say I'm a very proud software engineer ነኝ እንዲል like what ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ነው. So you need to know how to speak their language. And the social science problem. Does that make sense? Then just like San Francisco, for example, like አሁን ላይ አሱናስ ሲሊኮን ቫሊ ስትል እንትን አለ በቃ ብራንዲንግ አለው ላይ ሰዎችም ወደዛ ጎርፈው ሙቭ አድርገው የሚሄዱትም ዳቭ እንትን የሆነ ፓሽን ወይም አይዲያ መስራት ይፈልጋሉ. እዛም ያሉ ሰዎች ሁሉም just different mindset ነው ያለው. like አሁን እዚህ የሆነ ስታርት ካምፓኒ ልታደርግ ብትፈልግ እዚህ ስለም ሌላ ስቴት አሜሪካ ውስጥ የሆነ ሩሎችን ምናምን ሊይዙ ይችላሉ። እዛ ሲሆን ግን ቪሲ ከፈለክ just walk down አድርገህ ትሄድና ለመጠየቅ just እንዳለ environment ሴትአፕ ስለተደረገ that makes total sense. እኔም ሪች አውት ካረኳቸው ሰዎች ለምሳሌ አንዳንድ ኢሹ ያየሁት እነሱ ለሰይ ቅድም እንዳወራ ነው የቴክኒካል ሳይዱ አላቸው፣ ግን አንዳንድ ፕላትፎርሞቹ ወይም የቢዝነስ ሳይድ ኦፍ ኢት እነሱ እንዲሰሩ የሚዘጋጅላቸው ፕላትፎርሞች ብዙ ጊዜ አይኖሩም። ወይም የሆነ ለምሳሌ አንድ የሰማሁት የሆነ አፕ ለምሳሌ ከሰራ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው ከዛ ፕሌይ ስቶር ላይ ሊስት ቢያደርገው አይ ቲንክ የሚችሉ አይመስለኝም። የሆነ ወይ በሌላ ሀገር አካውንት ክሬት አድርገው ምናምን ዙሪያ ጥምጥም መሄድ ያለባቸው እና ሜቢ የቴክኒካል እና ነን ቴክኒካል የሆኑ ሳይዶች የቴክኒካል ሳይዱ እንዲሰራ ይሄንን አላ እንደዚህ አይነት መንገዶችን ቢከፈትላቸው ይሄንን የሚሰሙ ካሉ አለ መስራት የሚችሉ ከሆነ just እጃቸውን ሰብሰብ አድርገው ይሄ አላ አይደለ እንደዛ ባውንስ ወይም አብረን መስራት የምንችለው። Yeah. I mean, I have a different opinion in this. If you call yourself like a startup, you should figure this out. Like, if you know how to build an app, build a software solution, ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ አንድሮይድ ላይ አፕ ሊስት ማድረግ ከበደኝ, I don't think that's an excuse. It can be hard, definitely. Just find somebody, just make sure like you can get a credit card. I don't know. Like you're a startup founder, what do you expect? Like when you're a business founder, what do you expect? Solve this problem. It's your job. የሆነ ሰዓት ላይ ቦታው ላይ የለም, so what? Create that opportunity. That's if you believe this is something that's going to solve the problem, getting an Android listing credit card shouldn't hold you back. It's like I don't like this narrative of ኢትዮጵያ ውስጥ conducive environment የለም ምናምን. Just get it done, push it out there, fail, well, keep fighting ምናምን. I don't የሌለው እሱ ካልቸር ነው. I don't think conducive environment አይደለም የሌለው. Because build an app, give it to your friends, get like 1,000 users. I like that. Then I change my mind. Yeah. ገብቷል አባባል. I don't care if you have to give them over like በኤፒኬ ፋይል አድርገህ መስጠት ትችላለህ። 1,000 ሰው አንድሮይድ ስልክ ካለው just ስጣቸው. Go on, try it, get their data, iterate on your product, and እሱን ዴታ ይዘህ find an investor. I know investor የለም ምናምን, or try to get revenue from them.
like tell them like if this is going to solve your problem, buy me motor. It's like where is the blockage here? Conducive የሆነ environment የሌለው ገባ to get to this milestone. ገብቶሃል አባባል? And because once you get there, like do your playbook, find somebody that can invest in this, convince investor, get on LinkedIn. No, do understand it's a very painful process. And it's like as you chat ዓለምም ላይ እንደዚህ so like don't think like Silicon Valley this is easy. ገባ? It's tough there. It's tough there too. Oh yeah, it's like እንደዚህ አይነት ሲሚላር ፕሮብለም ባይሆንም ዲፍረንት ፕሮብለም ይሆናል እንጂ ሲምፕል ከሆነ ኤኒባዲ ከን ዱ ኢት ባይ ዘ ዌይ አይ ገስ ሌላም እንደዚህ ስታርታፕ መጀመር ይፈልግ ከሆነ አስ አን አይዲያ ኦልሶ ዋይ ናት ቢልድ ዩር ኦውን ፕሌይ ስቶር ለኢትዮጵያ በጣም ፊት የሚያደርግ ሆኖ ዳት ኩድ ቢ ኦልሶ አናዘር አይዲያ ከዛ ሌሎችም ልክ ኦፕን ሶርስ ኮሚኒቲ እንዳለው አንድ ሰው ቢሰራ ሁሉም እዛ ላይ ሊስት ማድረግ ይችላል። አክሰሲቢሊቲ be nice man. That's very good. 100% አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ የምልህ ምንድነው ለምሳሌ ዮናስ የሚባለው ሰው መሰለኝ ስሙ correctly ጊትን ጻፈው ግን because ጊትን የጻፈው because he wants to manage its software. So it was building the Linux operating system. ገባሁን አንተ እንዳልከው ነው like አፕን ዲስትሪቢዩት ማድረግ የምትችል ከሆነ እና people go this way like አንተ እንዳልከው you know create something that you can distribute your app on. Maybe that can be the next big innovation ራሱ every challenge you face it's an opportunity. That's a product you can build. Like 100%. otherwise በጣም ፋሲኔቲንግ ጋይ ሊነክስ የሚሰራ በጣም ከሚያዝናና ነገሮች ውስጥ ሴትአፑ ነው። ቤት ውስጥ I've seen a lot of memes about that. It's funny because ልክ ይሄ ሲምፕል ነገር የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሴትአፓቸው በጣም ክሬዚ አንድ እንደዚህ ዓለምን የቀየረ ሰው ልክ አለ አይደለ just like it's funny productivity like you know let's talk about ስለ nerd and it was በጣም interesting when you get featured. By the way ስለ አንተም የሰማሁት በዛ ነበር ኢቢኤስ ላይ you got featured እና we could call like a lab ወይም ስለ 3D printing የምትሰራቸው ነገሮች በዛ I think you were making a design ለሌላ ሀገር ላለ ካምፓኒ as a main thing እና ያ ስለሱ ትንሽ እንድናወራ machine fabrication industry እና robotics እና AI ላይ in the manufacturing sector we wanted to build a reputable የሆነ R&D and mechatronics exactly like our technical capacity was robotics. Our background robotics ላይ ነበር የነበረው so aeronautics ነው የተማርኩት እኛም ጋር መጥተው የሚሰሩ mechanical engineers, electrical computer engineers ምናምን ነበሩ and we had a lot of university students መጥተው lab ነበረን እና we have this thing called the design build break and rebuild. And that was just a fun lab like university ውስጥ ያለው lack of access for this prototyping ምናምን ሁልጊዜ you have to look for somebody where you can a relationship build ማድረግ አለብህ to just get inside the labs of universities. Ironically so I think እሱን ነበረ break ለማድረግ የሞከርነው አሁንም plus I still believe that like everybody should have access to university labs especially interest ያለው ተማሪ like አንድ equipment ዝም ብሎ ብቻውን ቁጭ ብሎ ላብ ውስጥ ደብሮት ራሱ equipment come on test something on እያለ and at the same time you have students on the other side who are really fascinated about tech መማር ይፈልጋሉ መስራት ይፈልጋሉ ምናምን
then at the same time, they can't get access to a university. That was very ironic. That was the problem, the core of the problem of that lab. We want to create that lab. And ተማሪዎች ብዙ ፕሮጀክቶቻቸውን እንዲሰሩ ዲዛይን እንዲያደርጉ ምናምን ሞክር ነበረ ግን we couldn't get it to industry now. Profitability was a bit tricky because it was an R&D lab. You have to roll out the product. I mean, ከእድሜው አንጻር በጣም ትንሽ ነበረ ግን it's like immediate የራሱ investment because R&D, as you know, we have to invest for long times until you figure out what you're trying to do. ከዛ በኋላ get things to product and try to make money. ግን I believe እኛ የዛን ጊዜ የነበሩብን ቻሌንጆች getting hardware ምናምን it was crazy. በጣም ታፍ ነበረ ካሰብነው በላይ አዲስ አይዲያ አልተለመደም ስለሆነ መሰለኝ just and also it's like አሁን የነበረው environment የዛን ያልነበረም ነው አሁንም ድረስ actually it's really expensive to get an Arduino kit or it's really expensive to get a Raspberry Pi kit or it's really expensive to get a servo motor because you have to be taxed. As like you need to have an import license ምናምን with universities is like that's the main problem we're trying to solve እነሱ access አላቸው for university equipment but it was really like navigation ከባድ ነው like that's the beauty of I'm not complaining when you go back reality ስለሆነ ግን ቅድምም ሜንሽን ማድረግ የፈለጉት እሱ ነበረ ይሄ አንዳንድ ሰዎች they're very talented in technical አንዳንዶች ነን ቴክኒካል የሆነው and I think ብዙ help የሚያስፈልገው እሱ አይመስለኝም ይሄ you could call it like bureaucracy or እንደዚህ አይነት ነገሮችን ናቪጌት ማድረግ የሚችል ስለዚህ አላለ ብዙ ጊዜ እንደውም ሁለት ኮፋውንደሮች ከሆኑ አንደኛው ቴክኒካል አንደኛው ቴክኒካል ቢሆን ነው best የሚባል ምክንያቱም when you working on the tech part አንዳንድ ጊዜ እንደዛም ሆኖ አንዳንድ የማይሆንበት ጊዜ አለ ገባ አንዳንድ ጊዜ the most fit የሚባለው non technical founder የሚሆን technical founder ተገናኝተው there's a lot of chance that this shouldn't happen ገባ there's like other timing የሚባል ነገር አለ like we were operating in the toughest time like COVID ምናምን የነበረበት time ነበረ ገባ we were operating in transition government transition የነበረበት time ነበረ fast ነበረ we have አሁን ኢንቫይሮንመንቱ ኢንዱሲቭ ነው አይደለም የሚባለው ሁሉ ጊዜ በቦታው ላይ እና በጊዜው ላይ ስትሆን ነው ሁሉም ነገር ቻሌንጅ ነው that's how we should see it and አንዳንድ ጊዜ you need to understand directions now it doesn't guarantee like non-technical እና technical founders ስለሆኑ ብቻ የሚባል ነገር አይደለም so there's a lot of variables Oh yeah, like Elon Musk እንትን አለው የሆነ famous quote አለው like as like entrepreneurship ሲባል just you staring into a abyss and then biting on glass. Yeah, it's like exactly ነገሮች that go wrong. Good, that's like I feel like that's the fun part. Just that's the fun part. Yeah, ሲሰራ is just እንትን ይላል እና I really hope እንደዚህ ሞር እንደዚያ ነገሮችን ብናይ ምክንያቱም ይሄ በተለይ ሪሰርች ዲቨሎፕመንትም ሆነ የሚሰጡት አላለ ሊወጡት የሚችሉ ነገሮች just ቶታሊ ያለውን ሀገር እንኳን ከኛም ሀገር ውጭ ሆነ ሌሎችም ሀገር ራሱ የሚቀይሩ ነገሮችን ፕሮዲውስ ማድረግ ስለምንችል ማንኛውም ያደጉትን ሀገር ብናይ በኤኒ ቴክኖሎጂ እንደዛ ነው የሚያደርጉት አሁን ለምሳሌ the US they work really well with college ካሉት ከሪሰርቾች like any ትልቅ including ኢንተርኔት ሊሰራ ይችላል ኮሌጅ ውስጥ ያሉ ፊገር አውት ያደርጉታል ሚሊታሪ ገቨርንመንት ፋንድ ያደርገዋል እና just በክሬዚ ስፒድ የሆነ ነገር ፊገር አውት ሲያደርጉ ለሁሉም አክሰብል እንዲሆን
እንትን ይሉታል ፑሽ ያደርጉታል እና ጀስት እንደ ዳንስ አለው የሁሉም አብረው እንትን የሚሉት እና ያ ሆፕፉሊ ለወደፊት ሞር እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናያለን። ሶሻል ሚዲያ ነው እና የሶሻል ሚዲያ ላይ አላለ በተለይ እንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንቶች ሰው የሚያውቀው ሁላችን ስልካችን ላይ ባለው ነገር ነው እና ኦልሬዲ እየሰሩ ያሉት አሉ እንደ አላለ የሚሰሩትንም ነገር ለሌሎቹ ለማሳወቅ እንትን ይሆናል። አሁን እኔ እዚህ ሆኜ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን የማገኘው ያው በሶሻል ሚዲያ ነው። ልክ ወይ ዩቲዩብ ሊሆን ይችላል ወይ ሌላም ነገር ላይ ሊሆን ይችላል እና በእሱ ላይስ ሞር ዩቲላይዝ ካረከው የአንተ ፕሮጀክቶች ላይ ከዛም ደግሞ እንዴት ሶሻል ሚዲያን ተጠቅመን አዌርነሱን ቢልድ ሊሆን ይችላል ስታርታፕ ሊሆን ይችላል there is also part of እንደ አንዱ ሶርስ ኦፍ ኢንካም I don't know how it works ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ለምሳሌ አሁን የእናንተ ነርድ ላብ ካለ just to say day to day like what's going on ብሎግ ነገር ካለ it could be promotional source of income ሊሆን ይችላል እና have you experimented with that? That's how I see it. We're trying to sell a story. Buyers የሚገዙ have products and services that you're offering for your own client base. Now there's that exchange. የሚገዛ ሰው ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ you have suppliers that you have to like work B2B that you take something to build your product and service. Industry like ካሉ ሰዎች ጋር like ecosystem we have some representation. Different roles here. like community ወይም ደግሞ ሰዎችን ቢልድ ስታደርግ ክላይንት ቤዝን ስታደርግ ሌላ ነው። ሰፕላየሮች ጋር ያለው ሪሌሽንሽፕ ላይ ሌላ ነው። and ከኢኮሲስተም ጋር ደግሞ የሚኖር ሌላ ነው። so different media channels like you have a different representation that you have to foresee, right? So social media, the way I see it, it's a way that you can build this story around these people. So you have to make this so that it can help you make this work all connected. Well, it's generating revenue. I think it's going to be a bit misdirection ይመስለኛል because you need the effort እና በጣም ከባድ ስራ ስለሆነ I don't think you should spend most of your time and resources for like that part and የሰጠኸውን ነው የሚመልስልህ. So the smartest thing to do is just optimize with minimum cost how you can build this story around it. አሁን currently በተስፋ እንደውም በጣም የማየው so it's like I want to tell this story where like you have the future is coming to you, you know, already, and the way he future የሚታይበት መንገድ already make something really great. And so how do you communicate that? It's not social media, it's what you do. So like I'm not a fan of like this movie like ads or like fighting for attention for like an ad. That's not how it's coded social media. You're consistently building a narrative of like what you do. ስራ ነው የሚያሳየው ገባ ስራ ነው represent የምታደርገው. You're not tricking your buyers, you're not tricking your suppliers, or you're not tricking your representation የሆነ ቦታ ላይ your ስራ consistently will show up. So it's a distribution layer, control distribution to share your story so that you can make this thing work. I like the whole founder-led on storytelling because you buy from somebody you trust. You buy from somebody that you know that's telling you I want this to work, and you build that connection, and that's how you support it, that's how you buy it, that's how you build that B2B trust as well. So social media, it's that part that has a huge part, a huge capacity to tell your story, and also it's where like you build that visual identity.
ሪፕሬዘንት ያደረግከውን ሀሳብ የምትናገርበት ሀሳብ ደግሞ it's not just a tagline, it's not a cool tagline you have who you are ማለት website ሳይሆን it's like maybe how you tell your story through what you do consistently, the mission you're fighting for ይሄ through social medias and different representations ቢሄድ that would be like a very like the best way to utilize social media. I think that's how I see it. That's a really insightful point. Now, like definitely በጣም too much information አለ ሶሻል ሚዲያ ላይ like navigate ለማድረግ ምናምን like አንድ የሆነ concentrated የሆነ place ከሆነ ተመልሶም ኮንሱም የሚያደርገውን ሰው ተመልሶ like የሚፈልገው ኢንፎርሜሽን አለ ያንን ለማግኘት ኢዚ ያደርገዋል። ግን ሜይ ቢ ሰማት ፐርስፔክቲቫችን ወይም እይታችን ትንሽ የሚለየው እኔ አሁን ላይ እንደማየው it could be a tool, let's say to work with የሆነ አሁን ስታርታፕ ካለኝ እና there's like a film maker ወይም like እንደዚህ ቪዲዮ ፊልም ላይ ወይም ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም I guess we could call it expert ወይም ጎበዝ የሆነ ሰው ካለ that would help it's like አሁን ለምሳሌ እንደ ሪሰርቹ እንዳለው like የሆነ ሪሰርች ስትሰራ ያን ኢንፎርሜሽን ታስተላልፈው አለ I think either it could be like a story or something ያንተን የምትሰራ ፎከስ ታደርጋለህ ፊልም ሜከሩ ወይም ቪዲዮ ግራፈሩ they could focus on that story ከዛ ያንን ስቶሪ just እንደምናየው ብዙ ጊዜ ትሪከሪ ምናምን ወይም ክሊክቤት ነገሮች አሉ ግን ያንን ኢንፎርሜሽንን አሳይተህና if there are eyeballs on it interested የሆኑ ሰዎች I think it would be like beneficial የሆነ አሪፍ ኳሊቲም ለማቅረብ ከዛ if it's possible if it generates like money ምናምን የራሱ ዴዲኬት የሆነ ፐርሰን ይኖረውና just helps በጣም በብዙ way like ለዛ ለቪዲዮግራፈሩ ስራ ለመፍጠርም ከሆነ እሱን ለማሳየት just አሪፍ የሆነ ኢኮሲስተም ይፈጥራል ብዬ አምናለሁ ማለት ነው። yeah that's more ማየት የምፈልገው በተለይ ሌሎች ሀገሮችም የሆኑ ሰዎች ብዙ ኢንተረስት ሰዎች አሉ just what's going on ምናምን ብለው እና you have to it's like extra effort መውጣት አለብህ በተለይ ቴክ ነገሮች ጋር what's going on የሚለውን ለመስማት and hopefully so simplified ቢሆን I think there's a lot of interested party audience ያለበት ብዬ አምናለሁ። ቢዝነስ ለመጀመር just core fundamentally like ምን አይነት ነገሮች ናቸው በዳዝ ቴክኖር የሚያስፈልጉ I have to be really successful to be telling people this is what it takes ለማለት but I can tell you what I believe in እኔ ለራሴ I think you need to በቃ ግሬት ያስፈልጋል and it's going to be painful, it's going to take you a lot of your time. It's more like personal, like you need to be a fighter, honestly. Personality, like everything else because I know. Doesn't. It's just going to be like you're going to go through time. It doesn't have to be healthcare, any business. by the way አሁን ላይ I know like የሆነ ነገር ላይ ስትሰራ የሆነ ብዙ ሌሎች አይዲያዎች የሚመጡልህ አለ like እንደ እንትን ቪዥን ወይም የምታየው ሁሉም ነገር ሶልቭ ማድረግ አልችልም of course ግን እዚህ ላይ የሆነ there is space ሰዎች ክሬት የሚያደርጉት እዚህ ላይ like something else እና እንደሱ ካያቸው ውስጥ just the idea is ሌሎችን ሰዎች just be aware ለማድረግ ነው እንደዚህ አይነት ኦፕን ቦታዎች አሉ ለማለት እና ሰማት አሁን አንተ መስራት የማትችላቸው እና ግን በጣም aware እየሆንካችሁ ከመጣችሁ ስፔስ ውስጥ you need people to solve problem የምትላቸው አሁን ኤግዛምፕል ካለ እሱ ለመጠየቅ ነው።
problem that I'm solving. በየቀኑ የሚያጋጥሙ ፕሮብለሞች አሉ and I try to solve them and most of I can't even track like ይሄንን ሰው ይሰራል የሚለው because most of the things like I look for as a problem me engineering ውስጥ ስላለው especially software ውስጥ there's an open source project I can look for you can offer you know you can do like look for an open source project ከኔ ላይ just go through open source የሆኑ ፕሮጀክቶችን ማየት and Reddit ላይ ገብቶ ፕሮብለሞችን ማየት would make more sense than any ያየሁትን problem because any ያየኋቸው problem እንዳለ solution አላቸው like solve ያልተደረገ problem ሁላ እስካሁን አላየሁም if that makes sense ገባ the moment I face that problem I'll be like oh is there anything out there and there's something out there so does it have something open source I'll find something and I'll run it on my machine and try to use it you know but if there's a company that makes it easier like በብር መክፈል እችላለሁ they serve me the quality I can get so it's going to take me 5 minutes to set up if that's the case then I won't be going through the hassle of looking for an open source project build it and run it for myself የኛ ኢንቫይሮንመንት ከባድ ስለሆነ ማለት ነው የኛ ኢንቫይሮንመንት ትንሽ ያስቸግራል በዶላር $5 መክፈል ከባድ ሊሆንብህ ይችላል for some service ወይ በአመት not because $5 ብዙ ሆኖ ሳይሆን just because you need to have a way to have that dollar ስለዚህ already እንደሱ አይነት project locally ካለ I always say just focus on reverse engineering see what's working out there and just build it here serve it for your first 100 users then 1,000 you know it's I think it's that easy immensely do not look for like that what's the biggest idea no yeah if you're on that software side ማለት ነው if you're ደግሞ from you have a connected የሆንክበት problem ካለ የምታውቀው ራስህ experience ያደረግከው this shouldn't be this hard የምትለው then solve that like build something and offer it find somebody that connects ገብቶሃል አባባል so I would say like እንደዛ ይሻል ይመስለኛል or like somebody to have an idea what to do what is of the story yeah that's a good advice ሌላው ወደ ቴክ ወይም more like less serious የሆነ እንትን ስንሄድ when I ሰዎችን invite ሳደርግ ወደ podcast I do like some research to ask like you know good questions and አንዱ ያየሁት it's like you seem to be like interested in motorbikes and like riding horses and እነሱ yeah I guess it's just is it just like natural yeah bro and it's part of my identity don't basket ተጫወት ነበረ I'm a very competitive person I like to compete like compete ማድረግ ይመቸኛል and that's the way I build my discipline ብዬ አስባለሁኝ my mental strength somehow team dynamics team building that's what I learned that's my place of release like to the world I like to connect with nature for example I have this thing where I usually learn one skill each year so explore ማድረግ ይመቸኛል ነገሮች you know so especially something physical something spiritual as well and also you know adventure something like that እንደዛ ይመቸኛል and through all those experiences you know I learned something ያካበርኩም አይደለም ግን የሆነ አዲስ ሰው ትተዋወቃለህ ዛሬ ላይ you know how they think how they move the passion they have for that thing connect ያደርጋል I like to be around passionate ሰዎች የሆነ something passion ኖሯቸው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አካባቢ መሆን ደስ ይለኛል ነው so where do you find these places ብለህ ስታስብ like እንደዚህ አይነት activities ላይ ምናምን you get to find them social circle ደስ ይለኛል and the process of you know learning something ደስ ይለኛል like you're actually experiencing something ከዚህ በፊት ሞክረህ የማታውቀው ያስጨነቀህ እየሞከርክ ያለው ነገር አለ and chase you have that like
የሚያስፈራ ነገር አለ። ከዛ you conquer your fear ከዛ በኋላ you make it out and be like, oh, that was not as tough as I was expected. And that feeling is like thrill ይሆናል ሁል ጊዜ ነው። So this year I'm gonna go for boxing or MMA. Something በተለይ ሶፍትዌር ላይ ብዛት የምትሰራ ከሆነ አንደኛው ሶፍትዌር ውጪ you want something you need off screen time. You need off screen time, you know. You need to, especially if you're like staring at a computer for your own ያህል ሰዓት or them talking to people, trying to sell your product, all of that, you know, it takes a lot of time. People need to understand, like, it consumes you. You can't do something else, you know. So you have a small window of time where like you experience at the most. And I think adventure is something that I have felt like, okay, this can just like actually small time doses that can give you all the hit you need, you know. Like it could be like reset or like a thrill ሊሆን ይችላል። that's very good. We'll see ከቦክሲንግ ቀጥሎ ምን ለየት ያለ ለምትሞክር እኔም try to እንደዚህ በቃ ሞክራለሁ የማላስበው ነገሮች ላይ ልክ ራሱ እየገረመኝ አለ አይደል? let's say it's like painting ለምሳሌ pick up አረጋግጥ and then you just discover a different side of like sometimes it could be good በጣም እንትላል ሌሎችም ሰዎችም just እንደዛ ኤክስፕሎር እንዲያደርጉ አድቫይስ አደርጋለሁ። እና by the way like so far ባለ ኤክስፒሪየንስም just usually there will be it's like ስትጀምርና ከዛ እንትን ስትል ለምሳሌ as an example ለምሳሌ ነርድ ስትጀምርና ከዛ ወደ ሌላ ስትቀይር ያለው ታይም just ብዙ ጊዜ የምትማራቸው ነገሮች አሉ። ከሱ በላይ ግን there is always like a mind philosophy shift አይነት የዓለም እንዴት እንደምታይ ሊሆን ይችላል ወይም just እና ከነሱ ውስጥ ሪላይዝ የምታደርጋቸው እስካሁን let's say something you could call የኔ በቃ ላይፌ ውስጥ ያስገባት ፊሎሶፊ የምትላቸው እና በጣም ዩዝፉል ብለህ የምታያቸው እነሱን like ምንድን ናቸው? Don't get attached to like your moment. Be like water, Bruce Lee. You know, don't get attached. Don't be so sure አሁን ያለበትን state. Don't be so sure. Don't be so fixated አሁን ያለበት ነገር ላይ. Give yourself a room to evolve, you know. And evolve ባደረክበት ቦታ እየደረስክ ባለበት point ላይ do what you think is the best thing to do against everybody's opinion, you know. I think social pressure is like something that I have understand through time, but I'm rigid in the term the ሀሳብ መቀየርን it's like there's some until ሀሳብ የቀየርከው ነገር ሰው አንደርስታንድ እስኪያደርገው ድረስ ሀሳብ ስለቀየር ስለኔ ምን ያስባል ብለህ ምናምን ብዙ ጊዜ get into that like ራስ self delusion ውስጥ ትገባለህ። In fact, there's not a lot of people think that much about you, you know. Like the time they think about you is really like not that much. So you're existing in your reality, and the reality የሌላ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ትዝ የሚባልበት ፖይንት accumulate የሚደረግ በጣም ትንሽ ነው። Next day like this is not what I want to do. This is how it's changing. This is my messaging now. This is my brand now. ማለት መቻል and fixated ስትሆን it's like ለሰው አይደለም እንደዚህ ለራስ ነው እያረከው ያለው። ስለዚህ why would you be fixated on something that you have analyzed is not here? የብዙ ሰው ችግር ነው ስለማስብ ነው። and for me it's ምንም አይመስለኝም ነው መሳሳት ሳልፈራ ብዬ አስባለሁ። So if I'm wrong, then I'm wrong. ዛሬ ተሳስቻለሁ then I'll change ነገ ደግሞ
ስለዚህ ዛሬ የማስበው ፕሮዳክቲቭ ነው። I'll try to set it as much as I can. Make it work. Get the dots connected. Do it. ከዚህ በፊት ደግሞ ሌላ አይዲያ ነበር። ሜቢ ነገ ደግሞ this is not gonna work. I mean, why be fixated on something you once felt was really real and now you have deep down work out, oh, that's not for you. I think it's like the older we get, it's the difficulty I made just changing our mind. Yeah. Clearly. Sorry, like good advices. That was my የመጨረሻ ጥያቄ ነበረ እና በድጋሚ ሰኪ በጣም አመሰግነው። I think fruitful የሆነ conversation like ነበረ lot of interesting things ሀሳቦችን pick up እንደሚያደርጉ ነው። አክሴፕት ስላደረግ አንተን reach out ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች what's the best way reach out ማድረግ የሚችሉ? On my Instagram, also on LinkedIn. I think I'll start getting back on LinkedIn. Usually I take the time off social media. I won't be accessible only when it's like I'm trying to focus on deliver something. And usually like through the means of like social media, especially the more I would say I started TikTok, Instagram and I'll be more on LinkedIn as well. And እዛ ላይ ይገናኛል መገኘት ይችላለሁ። And I'm a very like connection ነው prefer ማደርገው benefit ስራም ቢሆን ምናምን you around really like having a good time. So I do box, I do gym ላይ ያለውኝ ምናምን so እዛም የምገናኛቸው ሰዎች አሉ like yeah. Just like let's say like how about we go for a horse ride would be something exciting. Text them call and you know just like talk to me like a human. Hey, what's up? And you can find me on the socials. I really I have lastly what I want to say is I really appreciate you, man. This was a very interesting conversation. Definitely conversation. And I really wish in design that content should serve us a lot. በጣም ብዙ እንደዚህ ማውራት የሚፈልጉ ሰዎችም እንዳሉ አውቃለሁ። ብቻም ሳይሆን ለብዙ ሰዎች ኢንፎርማቲቭ እንትን ነው። So just keep it up. I think usually I spend my time with ስሰራ ምናምን ፖድካስቶች እየሰማኝ ነው የምሰራው. That's where I gather as much information in a very humanly manner. That's a very good niche, you know. ሁልጊዜ I had this ክርክር like ትልቅ ሰዎች አሉ which I really respect and learned a lot from. In የኛ ደግሞ generation has to be represented. The young ones, you should bring them out and let them talk. It's not ሁልጊዜ successful መሆን የለብንም to get like beautiful stories በቃ that's what matters. You should bring them take like ecosystem ላይ ምናምን heated conversation እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖር So yeah, I really am looking forward to this, and I really hope that we can get more of this as well. Compliment and yeah, እንላለን ይሆናል ኮኔክትን በማድረግ ይሆናል ሌሎች ሰዎች like out there እንዳልከውም just as long as you have some experience you can share. You don't have to be እንደዚህ በጣም ባሊግ ሰዎች እና what's going on የሚለውን what's out there what can I do የሚለውን ለማወቅ best way ያለው like youth ወጣቱ ላይ ስለሆነ ያንን medium for sure is like ወጣቶች የሚሰሩና hopefully ከኢትዮጵያ በተለይ እዛው ሎካል ከሆኑ as well. And yeah, thanks for coming.